mama we. Leave town for the evening. Uyu mugoroba ndaza kuva mu mujyi. Menya ari ingenzi cyane bigukuye mu mujyi. What can I do for you, mother? Mama ngukorera iki? The office tomorrow. Mu gitondo uze muri ofisi yanjye. About it then. Tubiganireho. Good night, dear. Uramuki mwana wanjye. Turashize. Hayden mama we. Ni uri inyuma y'ibintu bijyanye na David Barros, raporo yose barayimoya David Barros. Arikwereka hakuni no. Hari ufite amadosiye ari kuyigaho na David Barros, areba kana kariya akaba afite na ya foto. Iyi foto akomeje kuyibazaho. Ariko iyi foto ni kidasanzwe kuri iyi foto. Akomeje kureba ino foto, abona kana k'agahungu kari mu ifoto inyuma. Urebe filime witonze, harebye agafoto k'akana azana mu bintu bindi by'ibimenyetso bafite nka ribu yo muri Amerika, aza kureba kano. Urebe filime witonze, areba ifoto ya kakana kakiri gato ka Matthew kapfuye. Abona hari akantu gafite kwitama ya birthmark yako ni ikibibi. Abona n'ifoto yindi iri hirya y'akana, arabihuza arikanga. Mama we, holy shit, yikanzemo. Menya ibyo bagiye bumva bababwira ngo uriya muntu ashobora kuba akiri muzima ari byo. Barakwereka muzehe uyu musaza Lenny Barros, umuhungu ari mu nzira aje kumureba. Umuhungu ari guturuka muri New York aza muri Boston kumureba. Muzehe yaje mu kabati, hari fayiro yakuyeyo, hari dosiye yakuyeyo ya Boston Police Department, ayikura yizana hano aza arebe ni ibiki. Umugabo yahoze ari umupolisi Hansongo Fisher Liam, ni dosiye ya Fisher tangira kuyigaho. Mbunda ku mutwe, muzehe yamaze kumenya byinshi. Hari na message